بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن القسم الأول من هذا المتن المبارك الدروس المهمة. نعم. Nüüd räägime esimesest osast sellest raamatust tähtsad õppetunnid. وهو كيف نكون مع القرآن. Ning selleks on, et kuidas me peaksime käituma Koraaniga. كيف كان السلف مع القرآن. Kuidas olid esimesed õiglased moslemid, kuidas oli nende käitumine Koraani suhtes. لابد أن يكون لك برنامج يومي مع القرآن. Sul peaks olema igapäevane süsteem Koraani suhtes. في كل يوم تحفظ 10 آيات من القرآن. Näiteks iga päev õpid pähe 10 värssi Koraanist. إذا كان هذا صعب عليك في البداية ابدأ ب5 آيات في كل يوم. لكن لا تقطعها يوميا. Kui see on näiteks sinu jaoks keeruline, siis näiteks alustad 5 värsist päevas, kuid seda ei peaks nagu katkestama, aga seda teha just igapäevaselt. تأتي إلى عالم إلى إمام إلى مدرس تقرأ على الآيات قبل أن تحفظها. تصحح القراءة. Tuled kõigepealt siis kas õpetlase, imaami või mingi õpetaja juurde enne seda, kui neid värsse pähe õpid, et seda lugemist korrastada. نعم. تحفظها. õpid need pähe. تصلي بها. kasutad neid, loed neid palvetes. تأخذ تفسير مختصر وتقرأ تفسير هذه الآيات. Ja siis loed mingit lühendatud Koraani tähenduse seletust nende värsside suhtes. ثم تستعين بالله على العمل بما في هذه الآيات. Ja siis palud Jumalalt abi tegutsemisel nende värsside põhjal. بهذا تتعلم وتعمل وتدعو إن شاء الله. Sellisel moel sa õpid, tegutsed ja samuti kutsud teisi inimesi selle juurde. بالله أليس بعيب أننا لا نفهم كلام رب العالمين. Küsib Jumala nimel, et kas ei ole tabu see, kui me ei tea seda või kui me ei mõista Jumala kõnet. يعني هذا الآن عندما يمشي في الشارع يعرف هذه اللوحات الإرشادية يعرفها مفهوم؟ أي نعم. ويعد الناس الذي لا يعرف هذه اللوحات الإرشادية عيب، يقول أنت ما تفهم. صحيح أم لا؟ فكيف بكلام رب العالمين الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا هذا القرآن، هذا الدستور الذي نعمل به كلام ربنا لا نفهمه. نعم. Näiteks kui inimene kõnnib tänaval ja näeb igasuguseid silte ja märke ja ta saab nendest kõigest muidugi aru. Ja kui ta näeb kedagi, kes nendest aru ei saa, vaatab, et see on kuidagi imelik. Et samamoodi, et kuidas siis me ei saa aru näiteks Koraanist, kui Jumal on saatnud selle raamatu meile ja me ei saa sellest aru. نعم. إذن نحفظ حفظ يومي. Nii et õpime seda pähe igapäevaselt. نصحح القراءة. Parandame oma lugemist. ننظر في تفسير هذه الآيات. vaatame nende värsside seletust. لكن من تفسير مختصر لا تبحث عن المطولات في التفسير. لا. نعم. kuid sellisest lühikesest Koraani seletusest, et mitte otsida mingisuguseid väga pikki Koraani seletusi. نستطيع بهذه الوسائل المطورة الآن أنك أنت تحفظ يخرج لك التفسير المختصر. Ja tänapäevase tehnoloogiaga saame me ilusti niimoodi õppida Koraani, et me õpime seda värssi pähe ja siis samal ajal tuleb selle Koraani seletus ka seal tekstina. أيضا لو تختار الآن قارئ يعني ليس لديه يعني مبالغة أو ليس لديه يعني غلو في الأشياء التي يصنعها القراء. تجميل. نعم. فيبحث عن قارئ مثل الشيخ الحذيفي مثلا، مثل الحصري مثلا، ويسمع ويردد. نعم. Ja siis inimene peaks otsima ka sellise Koraani retsiteerija, kelle järgi õppida, kes ei liialda kuidagi selle lugemisele ja tee seda kuidagi liiga keeruliselt. Näiteks Sheikh mainis, näiteks Sheikh Hudayfi või Sheikh Husari on sellised Koraani retsiteerijad, kelle järgi on hea õppida. بإذن الله لو نسير على هذه الطريقة أقل من سنة تحفظ القرآن وتعرف تفسير القرآن ويعينك الله على العمل. Ja siis Jumala tahtel, kui sellist teed praktiseerida, sellist meetodit kasutada, siis
aastaga võib Koraani pähe õppida. نعم لأن الناس انقسموا تجاه القرآن إلى ثلاثة أقسام. Inimesed on jagunenud Koraani suhtes kolme ossa. قسم لا يقرأ القرآن ولا يحفظ ولا يتدبر ولا يعمل. Inimesed, kes ei loe Koraani, nad ei käitu selle põhjal, nad ei loe ja õpi seda pähe. Need, kes on Koraanist täiesti eemal. يهجر قراءة القرآن. Ta on näiteks selle lugemisest eemal. ويهجر العمل به. On selle järgi käitumisest eemal. نعم وكذلك يهجر التداوي بالقرآن. التداوي رقية. نعم. Ja samuti on eemal Koraani lugemisest sellise raviva vahendina. هذا قسم. القسم الثاني يقرأ القرآن ولا يفهم منه شيئا. See oli esimene grupp. Teine grupp on see, kes loevad Koraani, kuid ei saa sellest mitte midagi aru. نعم مثل هذا الأخ الآن يسمع كلامك أنت تتكلم باللغة الإستونية هو لا يفهم شيئا. Näiteks üks vend, kes näiteks eesti keelest aru ei saa, kui mina räägin, ta ei saa sellest aru. فكيف نقرأ القرآن ولا نفهم كلام ربنا. Nii et kuidas me loeme Koraani, kui me ei saa sellest aru oma issanda kõnest. نعم إذن لابد أن يكون هذا حالنا مع القرآن. نعم see peaks olema nagu meie selline lähenemine Koraanile. يعني الحفظ اليومي والتدبر والعمل والدعوة. Igapäevane selle Koraani värssidele mõtisklemine, selle järgi tegutsemine ja selle juurde kutsumine. والله أعلم.